Nasiam hasoman baju pausehita bani acara pamalas uhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Martonggo mahita mangindo pamobaini tondui. Terima kasih bamu Tuhan bani sadarion ibereham opehan nami usaha goluhan bana icalo hanami hatamu inma gabe gugu benami mandopakon ari-ari ni goluon baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Renungan bata sadarion ibu tumbani renungan wasiat kekal namar judul tetap marpangarapan age itongah ni hasosakan. Tersurat bani Pesalmen 102 ayat 3. Ulang lingot kon ham bohimu humbaku sangga hasosakanku. Peleng hamma pinggulmu hubaku sangga hudilo ham. Balosi hamma ahu podas. Nasiam hasoman adong do marbagai-bagai balos ni jolma sangga roh ma hasusahan bani goluhun. Sangga roh kosi hasosakan mendorap hita gati dora hita maguhan pangarapan. Janah lang adong be semangat bani goluhta. Tapi adong do homa jolma na martonggo janah mangindo pangrupion kumbani Tuhan. Parpasalmen bani hatani Tuhan bata sadarion pe sanggah mandop pakon hasosakan. Ia sanggah ibagas hagalekon lang adong gogo mandalani pargoluhan. Ibagas kondisi na sunay ay adong sada na perlu idahita na ibahen parpasalmen bani goluhni. Ay mamandilo canah mangarap bani pangrupion ni Tuhan. Por saya do iya bahasa Yurupi Tuhon do iya ase malua hom bani hasosakan ay. Alani ay do bani ayat 10 tolu da subani 10 pitu parpasalmen patugah kon tenger ni uhurni sonaha pambayanani Tuhan lahu mangrupi iya. Bahkan por saya bahasa jupah doholi panorang ni bangsa-bangsa marhabiaran janah pasangap kon goran ni Tuhan. Sunay dohoma bani golu taon. Say gati doro pagati soluk roh ni parutolon. Aganupan nama sa ay laho patakas kon bata na tetap opehita manggolu. Hata ni Tuhan na ibasa hita sa darion patotap kon paruhuranta. Ase ulang ton januhurta. Mandupag kon marbagay parutolon at tape hasosakan na roh mandurap hita. Halon lang lao makatahon bahasa lang adong besitaronon naige pusok niuhur. Bani paruhuranta na maningon son sonari ido pakon hita. Sonaha pe bani goluon haganup do sadari hita ay majol managalek. Na urah rosak anggoroh masitaronon mandorap hita. Halaniay sangga roh parutolonay sadahal na perlu idingat hita na maningon ijolom hita bani goluon tetap marpangarapan bani Tuhan ase iya ma paluah kon hita. Parpasalmen maka porsayai jana mangahap kon ay bani goluhna. Sonaido bani goluhniham sonarion sirsir doham maka porsayai Tuhan jana bay ujung ni ihap kon hita do sonaha pangurupion ni Tuhan bani gulumu. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan tongon hamdo pangurupi benami bani ganu panorang agi bani panorang ni hasosakan bani gulunami. Ya porsehanami Tuhan diardo torsado holi ganu panay bani ujung ni asal matotap hanami maka porsayai ham mandilo goran. Baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Nasiama soman sonay marenungan bata sadarion ulang lupa hita like, subscribe, cana bagihon hita ma ubani hasomanta. Ay marhite na sonay do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu hita haganupan. Horas.